sympathique, chaleureuse, que l'heure tant attendue approche, nous allons basculer très bientôt vers une nouvelle année. Il est temps maintenant d'accueillir Anne Hidalgo. Rebonsoir, chère Madame la maire. Alors il est précisément 23h47, on est à quelques minutes d'un fabuleux spectacle que vous avez voulu offrir aux Parisiens et à la France entière et aux téléspectateurs de France 2. On va voir l'Arc de Triomphe comme on ne l'a jamais vu, je crois. Absolument, ça va être très très beau. On va voir en fait une évocation de Paris aussi, parce que Paris c'est l'art, la culture, le sport, quelques clins d'œil, parce qu'on a quand même une équipe qui a gagné la Champions League l'année dernière. On a aussi voilà, l'évocation de la poésie, l'évocation de tout ce qui est un peu impertinent aussi à Paris, et puis l'évocation en face, on est fait faire travail dans mon voilà auto. Côté moi, c'est pas de l'air qui l'a tiré. Ah, c'est pas côté moi de l'air qui l'a tiré. Juste il y a un petit musée qui est là-bas là, mais sinon moi. Et voilà. Et puis qui vient de là qui n'a pas le en fait, à nous c'est ma tiré. Comment tu veux dire comment tu veux qu'elle est là? Comment on a pu comment on a pu? Comment on fait filmer pour le néant? Comment on fait filmer pour le néant? Mais merci monsieur le président.
صحیح رانه ده د 2026 کال هلکه څوک زنګ راوړي راځه څه چل دی هلکه چېرته هسې کونیان 2 بجې خوب ته راځئ نو وموږئ پرزیدنت ډایرکټ دی وطن نه کړم هغه چې غیم ګال خلک ورته کېږي نو چې غیم راځئ راځئ نو دا اوس لږ شان درته واشوم همدا اوس ښکاري بس بیا صحیح ده بیا همداسې راځه دلته یم د هغې مو بیرون یې سبا به بیا وتښتي څنګه دلته یې تامات وکړئ Il y a du vert, il y a du rouge. Moi, je dis où comment ça fait maintenant. Il faut aller, je peux même pas faire la زره کسان دي C'est quoi, il est rentré, il va être peut-être. پنځه لکه خلک وایي دا ډېر مرکز یاد دا باندې دومره مخلوق ده روان یم اورم مخکې نو مخکې شیا جمع ده ابا ماښام به ستاسې خوا ته درشي سبا بیا ما لنډ واورو ولن ته لاړ شي هغه هلک ورشي راځي بس مغه سره به کوي Papa, regarde, papa, regarde. Même t'as dit pleine là. On aurait dû faire. باغ باندې باندې کې ځل پاغه کې مترا شافل کې مغازیان ټیکسي ګانی زیدارې کوم هغه ته زیدا ولن سبا مغاله سره پاشه د چمبې د قسمت ولګه او ورشه دا اصلاح کړه Ça veut que on raconte l'Algérie, Jangan lagi.
الان غلکان راځي 2:30 بجې دلته راځي 2:30 مې کړی دی عبادات ګډوډ بیا لږ تاسو ته وخت دغه مقامات لیکل